Postoji čiste životinje, a postoji one koje su nečiste. I sad ako već znamo ko je napravio koje životinje, u redu je potpuno za one nečiste, ali pošto znamo da je mnogi od ovih nečistih napravio Jahuva, postavlja se pitanje zašto i one nisu čiste. Dakle, među čiste životinje spada stoka, ali među čiste životinje ne spadaju neke ptice i ne spadaju divlje životinje. Iako su sisari, iako rađe žive mladunce, znači sve ono što karakteriše životinje koje je napravio Jahuva u drugom poglavlju, jel? Ali u 3. danu. Onda kada je napravljena zemlja, ali na njoj ne beše još čoveka da obrađuje. I sad se postavlja pitanje kako je nastala ta podela na čiste i nečiste. I naravno, kao i za sve, pismo nam daje odgovor. A odgovor se krije upravo u onim ritualima koji objašnjavaju kako se čisti od kontakta sa nečistim. A šta je u Bibliji najnečistije? Mrtvo. Dakle, dodir sa mrtvim je ono što najviše onečisti čoveka. I onda dolazimo do toga da je zapravo svaki trenutak kada mi treba da se približimo Bogu koji je svet. Svet podrazumeva sve te silne rituale u kojima podobavezno se opere odeća, operemo se mi, opere se odeća i sprečava se bračni kontakt na period do trenutka susreta sa svetim, jel? Tako je bilo u 19. poglavlju, čini mi se, Izlaska, gde se za susret sa Jahvom na Sinajskoj gori narod vrlo ozbiljno pripremao, jer je rekao Gospod, kogod da se dotakne podnožja ove gore, poginuće, makar bilo i goveče. Dakle, to su vrlo ozbiljne stvari. E sad, ako znamo da je ono što najviše onečisti čoveka taj kontakt sa mrtvim, to smo videli posle kod Jakova, kada je sve te idole bukvalno sahranio pred odlazak nazad u Betel, vapeći Jahvi, on je tada rekao celoj porodici da se očiste, da operu svoje haljine, opet ista priča, da sahrane sve idole koji su imali naravno prvo to, pa tek onda ovo sve ostalo čišćenje potpuno. Sahrane to uopšte nije slučajan izraz, jer su idoli reprezenti palih anđela koji su neživi. Sve ono što je neživo je mrtvo. Znači, samo jedan živ i gospodar života, Gospod Jahuva. Sve ostalo je u resoru gospodara mrtvih. Tako da su ti idoli zapravo ekspoziture bogova mrtvih. Jer nema jedan, ima i kao creva više i niko od njih nema ime. I svi su oni mrtvi. Pogotovo njihovi idoli kojima se ljudi klanjaju kao zamenska ekspozitura za te iste pale anđele koji više nemaju pravo da ovde špartaju u telu, to su izgubili nakon poplave, ali imaju pravo da se povremeno materializuju kad mi pozovemo i činimo raznorazna bezakonja. No da se vratimo mi na nečisto. Znači, nečisto je sve ono što podrazumeva kontakt sa mrtvim. Opet se vraćamo na početak, sam početak. I kada mi imamo prvi izveštaj o prvoj smrti? Prvi izveštaj o prvoj smrti je onaj o Avelju. Setite se gde je Jahve napravio životinje. U 2. poglavlju postanka Jahve je životinje napravio na polju. Napravio je divlje životinje, to je životinje sa polja, Haja Hašade, i napravio je ptice. A onda ih je uveo Adamu da ih Adam imenuje. I šta se onda dešava? Adam imenuje stoku, životinje sa polja i ptice. Znači, stoku nije uvodio. Stoka nije napravljena od zemlje Adama sa polja, odakle je i Adam napravljen. Adam je napravljen od te iste zemlje sa polja. Međutim, kao što vidimo, on ne uvodi te životinje u raj, da ih imenuje stoku, već samo životinje s polja i ptice. A gde Kain izvodi brata svoga da bi ga ubio? Na polje. I šta onda dobijamo od svih tih čistih životinja? Jer sve su čiste koje Jahve napravi, ne mogu biti drugačije. Naravno do trenutka greha, ali koji je to greh najgori koji mi znamo da je bio baš gore na toj Adama zemlji?
To je prvo ubijstvo. Prvi susret sa lešom. Prvi susret sa lešom je Aveljev leš. I ko je prvi poprska njim? Polje i Kain. Zato je Kain višestruko pogan. Šta se onda dešava? Pa sve te životinje koje su bile na polju i na toj zemlji iz koje vapi nevina krv su postale pogane. Znači nisu postale pogane u klasičnom smislu kao što su zmije, reptili i ostalo što je stvorio onaj drugi, koji je stvorio njih sa tehnologijom bara, onaj koji je Elohim iz prvog poglavlja. Ali su nečiste, znači sve te životinje sa polja su nečiste i ptice su nečiste. Međutim, kako vidimo u žrtvenom sistemu, jedino što je čisto su golubovi i stoka. Znači preživari i papkari. Zašto? Zato što to nije bilo na polju, još uvek je u raju ostalo zaštićena stoka. Znači ta stoka je bila izvesna zoofitska stvar, znači nije bila klasična životinja, nego je bila između životinje i biljke iz prostog razloga što je bila u vrtu. U vrtu su biljke, nisu životinje. Zato je on uveo prave životinje s polja unutra da bi ih Adam imenovao. Ali stoka je već bila u raju, znači da nije bila klasična stoka. A imam li ja ikakvu potvrdu da su te ovce, odnosno ta stoka koja je zapravo bila u raju, zaista je odvojena od ovog drugog zverinja, što se kaže, to jest životinja sa polja i ptica. Kako sam ja navela moju teoriju da zapravo je razlog što su one odvojene od stoke, iako su sve one tvorevina Jahuve, te životinje drugog poglavlja postanka. Dakle, ptice, životinje s polja i stoka. I zbog čega je stoka odvojena? Zato što je ostala u raju. I postoji jedna mala, sitna, posredna potvrda za ovo sve što pričam kod Enoha, naravno. U pitanju 90. poglavlje Enoha, 30. i 31. stih, gde se konačno ponovo sjedinjavaju stoka, životinje sa polja i ptice. I to ćemo vidjeti, naravno, predstavnici stoke su svakako ovce, jer je ono što je najbitnije gospodar ovaca kao pastir, glavni je, to je naš gospod, Ješua. Kaže, i sve te ovce bijahu bijele, a vuna im bi velika i čista, i sve uništeno i rasijano, i svo poljsko zverinje, i sve ptice nebeske okupiše se kod doma, a gospodar ovaca radovao se velikom radošću, jer svi oni bijahu dobri i vratiše se u njegov dom. I vidjeh ja kako oni položiše mač dat ovcama i donesoše njega nazad u dom i bio on zapečaćen u prisustvu gospodara. I šta tu vidimo? Dakle, kaže još jednom, i svo poljsko zvjerinje i sve ptice nebeske okupiše se kod doma, a gospodar ovaca radovao se velikom radošću, jer svi oni bijahu dobri i vratiše se u njegov dom. Znači, konačno se vraća zajedno sa ovcama, vraća se i zverinje, poljsko i ptice, ono što je prokazano i opoganjeno Kainovom krvlju, zaraženo smrću, što je bilo na polju. Jer je jasno odeljeno, kada kaže Biblija životinje sa polja, govori tačno o određenoj etiologiji, određenoj genetici. Kada kaže životinje sa zemlje, odnosno životinje sa arec, to je potpuno druga sorta životinja. Znači, ti nazivi nam vrlo precizno odlučuju, to nisu tek tako neki opisni nazivi, to su generički nazivi bića koje su određenog porekla, određenog pedigrea, određene genetike. Dakle, životinje sa polja, kada se kaže, to se zna da se misli na bića napravljena u drugom poglavlju postanka, koje je Jahuva Bog lično napravio od Adama zemlje na polju. Sa istog onog polja sa kog je uzeo za Adama. I zato i postoji ta etimologija reči koja je ista. Adama zemlja i Adam. Nastao od te zemlje. Zato su životinje uzete od Adama posredno, jer on zato i njih imenuje, jer su deo njega. Iste zemlje. I sve što se desi Adamu pretočit će se u tu istu Adama zemlju. Znači svaka promjena koja je nakon greha zadesila Adama, naravno i Evu,
pretače se u svu materiju od koje su napravljena i ostala bića, od tog iste Adama zemlje. I zato su životinje sa polja, zato su ptice, sve je izmenjeno onog momenta kad je izmenjen i Adam. I još jedna životinja koja je ostala čista i koja ima slobodu kretanja i zatekla se u raju u trenutku kada je Kain zatrovao Aveljovom krvlju sve što je bilo na polju. Jasno nam je koja je životinja bila u raju. Golubica. Ta ista golubica koja je puštena sa arke da proveri ima li suvog. Ta ista golubica koja se vratila sa grančicom maslinovom u ustima. Ona je ta koja najavljuje slobodu. Ona je ta koja najavljuje oslobođenje. I upravo ona se koristi u žrtvenom sistemu. Upravo o tome svedoči činjenica da je golub dozvoljena životinja, jer je Gospod znao kraj pre početka, znao je da će ovi trgovci lepo da trguju, i zato je morao da obezbedi besplatni način, ono što je potpuno besplatno, da i onaj najsiromašniji koji želi da priđe Gospodu i da adekvatnu žrtvu, to može da učini uz pomoć goluba. Taj golub je onaj koji se spustio kao znak da je Sveti Duh sišao i sam Jovan je znao s kim ima posla i tada je objavio. Taj golub je znak dolaska rajskog Svetog Duha. Dašak Edena kao savršenstva, kao svetinje nad svetinjama, kao onog što je najčistije, reprezentovano je golubom. Zato je dozvoljeno i onim najsiromašnijima da najpre oni dođu do Svetog Duha, jer svi ostali, kako kaže pismo, lakše je kamili proći kroz iglene uši nego bogatom ući u Carstvo Božije. I eto zašto je baš golub došao do siromašnih. Zato što Gospod miluje one najslabije. Zato što one krotke on čuva lično. Znači, Gospod nam pripoveda svojom rečju, kroz svoje pravilnosti, kroz svoje rituale, ne rituale kao rituale za sebe, nego da bi nam ispripovedao priču na posredan način. Sve što postoji, bilo od rasporeda u tabernaklu, od arhitektonskog nacrta tabernakla, pa sve do, kako kaže sam Solovan, do kedra i isopa u zidu, sve ima svoj razlog i svoje značenje. Tako i ovo. Jedine čiste stvari kojima je moglo da se plati satani od valute Jahve, a ono što je nečisto je okaljeno gospodarom mrtvih. Znači ono što je nečisto pripada njemu po prirodi stvari, jer čim je pogano i nečisto znači da je bilo u kontaktu sa smrću, sa njim. Samim tim je okaljeno i za Jahvu nečisto. I ne može se gospodaru mrtvih platiti njegovom valutom, onim što je taknuto mrtvim. Gospodaru mrtvih može se platiti valutom samo onog drugog koji je živ. Znači može se platiti živim i čistim, a to je stoka i golubovi. I zato je to u žrtvenom sistemu ostalo kao jedina valuta koja može da se plati. I zato je Hrist oslobodio golubove. Ako se sećate u sceni u kojoj besan spleta od kanapa bič i isteruje trgovce iz kuće njegovog oca. Zapravo sa zemlje, to je proročka slika kako će oterati sve trgovce sa zemlje i kako će ono što je Bog dao slobodno čoveku, a što su oni zarobili da prodaju, da na to stave cenu, kao što su golubovi, jer sirotinja nije imala drugi način da otplaćuje svoje grehe, jer nije imala ništa, nije imala stoku. Za njih je Gospod predvideo golubove. I na taj način oni su čak i tu varijantu uzeli. Znači sve ono što Gospod besplatno daje, oni su podjarmili pod mišku i zarobili i na kašičicu uz debelu naknadu prodavali. To je ono što je danas viđeno više nego ikad sa porastom raznih religija, sa porastom gomile crkava koje vam sve nude spas, ali uz izvesnu naknadu, posrednički. Daju vam ono što je besplatan dar večnog života kroz Isusa Hrista. Oni vama nude uz naknadu
ali samo ako im nadoknadite, platite, prođete preko njih, idete preko njih. Znači, posredništvo, ono najgore mešetarsko-trgovačko. To je ta trgovina. Zato je trgovac najgori i zato ga neće biti u domu u Novom Jerusalimu. I piše to kod Jezekijela, da nema trgovca, Kananca, nije to slučajno. Sad, za životinje, evo mala štih proba. Kako izgleda heruvimsko vozilo? Onaj čuveni heruvimski četverac. Ima glavu lava, glavu čoveka, glavu bika i glavu orla. I kada pogledate, ovo su sve kardinalni primjerci, reprezenti vrsta koje je Jahve napravio u 2. poglavlju. Napravio čoveka, potom je napravio životinje s polja. Životinjama s polja glavno biće koje reprezentuje sve njih je kralj svih životinja. Koja je to kralj svih divljih životinja? Ko ne lav. Potom napravio je ptice i vidjeli smo da su ptice koje je Jahve napravio suprotno onom što bi se očekivalo, to da budu slatke, lepršave, raznobojne, živopisne, razne maljušne ptičice. Paradise bird, recimo, koja je prepoznatljiva po svojem kočoperenju, onim divnim bojama, divnim oblicima koje pravi. Ili razne živopisne ptičice kao što su crvendaći, senice i ostalo. One su jako lepe i svojim bojama privlače i naravno uz svitanje pre praskozorja znaju da sunce izlazi i one ga pozdravljaju pesmom. I sve te živopisne ptičice, lepršave, slatke, male, su pevačice. A ko je najpoznatiji muzičar? Prema tome lako se prepozna. Svako se lako prepozna. Kao jedan od najreprezentativnijih ptica koje su pevačice, spada u pevačice, naravno paun i čuvena Fontana della Pigna, ona u Rimu gde je prepoznatljiva ona ogromna šišarka. Znamo šta je šišarka, zapravo metafora za pinealnu žlezdu koja je po šišarki dobila ime, a koja zapravo predstavlja sedište duše. I to je ono što oni hoće. Znamo i sami da je duša soul, da je stopalo soul i da to nije slučajno da se otisci stopala beba čuvaju u Vatikanu. Isto kao što se tamo čuvaju i papiri od vrednosti, a pretpostavljate šta je to? To su naši matični listovi. Upravo ta fontana, pored te šišarke, ima 2 prepoznatljiva pauna. Jer pauni sa svojom raskošnom lepotom i ne baš velikom inteligencijom su reprezentacija ovog današnjeg vremena u kom živimo, koje je fokusirano isključivo na vizuelno, na estetiku, koja se uopšte ne zanima sadržajem, već samo formom. I to možete da vidite u filmu Hunger Games sa tim živopisnim bojama koje u potpunosti imitiraju taj ptičji svet, da je sve u izgledu, sve u bojama. I po pravilu su mužjaci ti koji zavode ženku svojom živopisnošću, negde bojama, a negde živopisnom koreografijom, kao ona smešna Paradise Bird koja ima fantastičnu koreografiju i naravno svetlosne efekte tokom te igre. Kako god bilo, sve te ptice pevačice, koliko god da su živopisne i lepe, one jesu trenutno na početku partije bile dodeljene neprijatelju, ali kako kaže pismo, i Gospod izli duha svoga na svako telo. To znači i na sve životinje. I sada smo svedoci i raznih ajkula koje dovlače kornjače zapetljane u mrežu da ih ljudi odmrse, da bi ih spasli. Dakle, neverovatne stvari se dešavaju, neočekivane stvari, da čak i reptili imaju dušu, što je za nas nezamislivo. Tako da kada kažem da su ptice pevačice od onog drugog, nemojte uzimati to da je do kraja, jer Hrist je sve poravnao. Hrist je sve pobrisao, sve razlike, jer on je lepo rekao, nisam došao vama, već sam došao izgubljenim ovcama Izraela. Dakle, sve one koji su pod kapom nebeskom, a koji u sebi imaju zrnce želje za istinom, imaju mogućnost da se spasu. Tako da i ove ptičice, ne kažem da su od đavola, naravno, nego je u partiji moralo da se podeli koje su čije životinje. To je sada sve, ta granica je pobrisana.
I zato je važno da vidite zapravo razliku između etike i estetike. Estetika je ono što vidite što je lepo i na čemu svoj diktat bazira današnji svet. Jer ništa ste ako niste lepi. Znači ništa. A etika je ono što je iznutra i zato su orlovi one karakterna bića po kojima prepoznajemo našeg Gospoda. Jer orao u nekom trenutku mora da odluči da li će umreti jer mu je predugačak kljun, jer su mu predugačke kandže, jer mora da promeni perje i u jednom trenutku on odlučuje da sve to rizikuje da bi produžio svoj život do preko 100 godina. I tada on tim kljunom čupa kandže, čupa perje sa grudi, konačno odlama kljun i čeka, nema šta da jede na litici dok mu ne poraste novo perje, nove kandže, nov kljun. I onda može da se vine u visine ka Gospodu da mu zahvali. Kao što vidimo, ima i ona priča između ostalog da ženka orla bira svog budućeg po tome kojom će brzinom grančicu koja ona ispusti dojuriti i doneti joj. Nešto kao srednjevekovne dame koje ispuštaju maramicu koju vitez podiže, jel? Potpuno identični motivi se pojavljaju u svetu oko nas da bi nam pokazali gde da tražimo ishodište. Pa je tako udvaranje mužjaka koji su lepi i raskošni i okićeni. Pogledajte male ptičice koje ljudi uglavnom drže, da su kanarinci, papagaji, koji vole da cepaju novine i da se kite tuđim perjem. Znači da se kite dodatno. Odakle uopšte i ko je doneo svetu šminku, ukrase, nakit. I to je prevashodno za svoj cilj imalo mužjake. Jer mužjaci su ti koji su trebali da opčine, da omađijaju ženke da učine ono što ona inače ne bi. I tu tražimo odgovor u prvim danima kada su prvi ti nazove mužjaci trebali da osvoje te ženke uz pomoć dodatnih sredstava, uz pomoć šminke, odeće, rekvizite, da kažem. Tako da mnogo toga nam priroda objašnjava, mnoge odgovore nam daje. Intuitivno, povezano, Gospod priča kroz svoju tvorevinu. Ali je potrebno da čujemo. Ne samo da slušamo šta nam se kaže, već šta nam se saopštava. Postoji način da se kaže rečima, a saopštava se svim onim što nam kroz čulo dolazi, onim što opipamo, onim što čujemo, onim što mirišemo. To je saopštavanje. Naš sagovornik mnogo više o sebi može da nam saopšti nego ono što nam samo kaže. Tako je i sa pticama. A s druge strane, kako rekao smo, su lešinari, strvinari koji imaju svoju etičku kategoriju, koji nisu lepi, ali obavljaju dragocenu funkciju. Takvi kao negativni, oni koji su sami prokaženi, Gospod opet kroz njih pokazuje svoju homeopatiju, šalje pogano na pogano, da očisti i da ponovo sposobi da bi tu moglo da bude čisto za Gospoda i za nas. Jahve je napravio one druge koje su morale surovo da se pobrinu za ekologiju. Znači, nakon prve smrti trebalo je dezinfikovati prostor polja koje je postalo toksično za sva bića koje su postala u dodiru sa nečistim i sama nečista. A kako nas Biblija uči da je sve što je nečisto i dolazi u kontakt sa onim što je nečisto, takođe postaje nečisto. To što je dotaklo nečisto. I sad ako je cijelo polje onečišćeno Aveljevom nevinom krvlju koja vrišti zemlje Jahvi, a te životinje sa polja i ptice se spuštaju na tu zemlju, oni dotiču automatski nečisto i sami postaju nečisti, zaraženi tom nečistoćom. Zato oni ne mogu nikako doći i biti ono što je plata. Plata za žrtvovanje. Zamenski život za život kojim se produžava život ljudi na zemlji. I zato i nisu mogle da budu žrtve. Tu na scenu stupaju lešinari. I zanimljivo je što od tih svih ptica, jer ptice je napravio i ovaj drugi. U prvom poglavlju piše da je napravio ptice, ribe, provrveše. Ali Jahve ima ptice. I zanimljivo je što u obrednom sistemu, u ritualima, ptice se jedine ne raspolavljuju na pola. Sve ostale životinje, čiste životinje, se cepaju na pola. Ptice ne.
Ja u tome vidim zapravo podelu na tačno resor šta je čije. Jer sve ovo što se daje od čistih životinja mora se stavljati na pola, dok ptice koje nisu samo od jednog ne moraju da se raspolovljuju jer svaki ima svoje ptice. A koje su Jahvine? Znači, sem što je golub njegov, prosto i jednostavno se nameće odgovor. Koliko god to na prvu loptu izgledalo neintuitivno i nelogično, ali sasvim je logično. Šta se dešava ako vi ostavite leš u polju? To je hazard, to je biohazard za sva ostala bića. Dakle, to će načeti gljivice, plesni, razni mikroorganizmi, paraziti i tako dalje. I sve što živi i što je živo u velikoj opasnosti da će umreti u potpunosti zbog toga. Zato je Jahve napravio vazdušne čistače, vazdušne ekologe. To su lešinari. Lešinari su Jahveni. Jer oni održavaju ekosistem i ekoravnotežu u zatvorenom sistemu. Kada nema ko da sahrani lešinu, a to se jako često dešava u prirodi, naročito u ovom palom svetu, nakon Kaina, šta se dešava, neophodno je neko ko će to očistiti na bezbedan način, ko je sam imun na mikroorganizme od lešina, a koji će svojim dejstvom očistiti za ostale koji nisu imuni na lešine i ostale mikroorganizme, patogene iz njih. Tako da su lešinari ti koji su dolazili i sva ta silna telesa koja su toksična razoružavala suštinski. I sad koliko god to delovalo nelogično da je jedan lešinar Jahvin, jeste. Jer on tu nije da ubije ikoga, on je tu da očisti. Da očisti za ostale koji žele da žive. Ne jednom Jahve koristi upravo te ptice da nahrani njih telesima onih svih koji su pobijeni. Znači, to su tone i tone ljudi koji su pobijeni, vojski koje on porazio. Tako da on sam govori da je sredstvo za, da kažem, javnu higijenu, upravo te ptice koje na njegov poziv dolaze da se nasite mesa raznih vojskovođa i raznih vojnika i njihovih konja, kako se to kaže. Dakle, ne samo što i koristi za ekosistem, nego i koristi delimično za saradnju za sud koji će sprovesti. I to ništa nije slučajno niti novo. Tako da je ono treća glava na heruvimskom četvercu s pravom orao. Nije orao strvinar, ali spada među te visokoletače koji svoja gnezda prave na liticama. Idu do nebeskog Jerusalima. I posljednja glava je ona glava koja reprezentuje zalutalog i palog heruvima, pobunjenog heruvima, a to je glava bika kao najreprezentativnijeg, kao najkrupnijeg primjerka predstavnika stoke. I mislim da smo sad tu lepo uočili kao još jedno sito ko bi mogao biti tvorac čega. Meni je na početku bilo prosto čudno, međutim sad mi je potpuno jasno jer Jahve gleda praktičan moment, Jahve gleda da svima bude dobro. Jer je on Bog koji želi da se svi spasu, ne da propadnu. Zato i poslao svog sina, ne da kazni svet, da ga osudi, već da ga spase. Veliki je naš Gospod. Tako da eto zašto je stoka jedina čista i zašto su golubovi jedini čisti. Zato što su oni ostali pod okriljem raja. To bi bilo to. Hvala vam i budite blagosloveni. Prijetno.